Ashoke awiwe na ashoke aumenyerere. Theophilus TV Naikuru na Eldoret mwina murata wa Ngai riu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginye kurehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mitambo ya Pang. Theophilus TV murata wa Ngai. Twakwambararia muno we kigongona githeru we utacenjagia no tagarũrũkaga gukumia kumbura gucokia ngatho na kwĩitũrũra mbere ya Ngai witũ. Ithuothe twĩtĩkire kwĩnyihiria Ngai na ithuothe twĩtĩkire kumirania ngoro na Ngai nimo maũndũ marĩa matũrehaga hakuhĩ na Ngai. Ũguo nagerera mathĩna-inĩ mothe marĩa agereire thĩinĩ wamo ageragĩra nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai gĩ thĩinĩ wake. Nyitanĩra na Bishop John Githire tabarĩra-inĩ ya mahoya ma ruci-ini o mũthenya wa kĩambĩrĩria nginya wa gatano thaa 10 nginya thinacara cia ruci-ini gũkũ gwa Theophilus TV murata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV murata wa Ngai. Ya mundo tarwaraga murimbu wetagwo njuku yaturagio ni mahoya hoya Ngai ndukanarware meciria. Murimu muru na oiru ni murimu ninagandu bururi wothe andu othe makimenana andu aitura mamenane othe ni maninanaga o mundu aragia cio kiuru. Kia maundu mundu akeyundu uria ungi gitumi othe ni arwaru meciria uiru ndungihota guturia kirikaniro uiru rwaragia meciria gwika wega gugathata mitwa na irikaniro igathuka.
Oigete gwithayo menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itheru. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda, no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Onokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ. Onokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ. Arata akwa thikĩrĩriai, maĩ mathira nĩehĩtire, ndakare gĩkuũ kĩa maĩ, no kĩa mwaki gĩtagathira.
aria masiango manikwenda aria baba muria oro na ireto baba muria gana ciana cia ngenge iratoire ithete ngoro kiugo wa saitani roho kakehingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩa gana ciana cia ngenge aria mena nguo njerũ othe marĩ nako na Jesũ nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩa gana ciana cia ngenge ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩa gana ciana cia ngenge mukona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩa gana ciana cia ngenge gĩkĩgirĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ oro nĩmoĩmerire matingĩtigana aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩa gana ciana cia ngenge mwĩrĩga woragia birimi ũkeio matu-inĩ na arĩa mamenete roho makahĩa nginya tene aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩa gana ciana cia ngenge aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩa gana ciana cia ngenge Ciana inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa irĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩoĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo
ucio witete na uturika muthenya na utuku ndinogaga ngimuthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Ciana no muikarite o nginya mukire minogamite yukaituruthie akimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo Roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ itho cia itho akamũguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
mũhianano makĩruga iruga mamĩgose magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova matetire macokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23.
kĩũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Igwaya nake na irĩtu ona tũkenge mwarĩkia tũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesu nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũũre makirĩrĩirie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ tũmwo watho cia matũũrire mekoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare tao Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Jehova arĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ
Cia kwambo atumwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩtũrwo hwa-ini nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Rufayo ahorirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na tho momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba
watoto ambapo najua wametuandalia makubwa. Si ndio watoto? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mna furaha siku ya leo? Yes. Najua mna mambo mengi mumeandalia watazamaji wetu. Si ndio? Kuna memory verse, kuna kuimba, kuna neno, kuna kuomba. Kwa hivyo watazamaji, tunawaomba msitoke hapo, muketi hapo, mungoje mambo makubwa kutoka kwa watoto wetu. Si ndio? Na najua mtabarikiwa. Okay, karibuni nyinyi wote ambao mnatutazama katika televisheni, Facebook, YouTube, wenye wako nje ya nchi yetu, tunawakaribisha nyote na tumewaandalia makuu. Okay, karibuni watoto wetu. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship and the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kufanana nawe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Yawe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Yawe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kufanana nawe. Wewe watosha, wewe waweza, wewe watosha, hakuna wa kufanana nawe. Unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana. Ufananishwe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishwe na nini Bwana? Na kuna akufananishwe, nikuchukulie na nini Bwana? Nikuchukulie na nini Bwana? Nikuchukulie na nini Bwana? Na kuwa wewe haufananishwi
God again. My name is Jan Wanjiru and I have a memory verse. Ephesians 6 verse 1. It says, children, obey your parents in the road, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. My name is John Jerry, and I have a memory verse. James chapter 4 verse 10, it says, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Thank you. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Ethan Nakas. I have memory verse. John 3:16. It says, for God so loved the world, that He gave His only Son, but whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Jesse. Genesis chapter 1 verse 16, it says, so God made two righteous lights, the sun to rule over the day, and the moon to rule over the night. He also made the stars. Wow, mpigieni makofi. Luke chapter 10 verse 27, it says, love your neighbors, you love yourself. Good, mpigieni makofi kabisa. Pigieni makofi. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Mary Blessed. I have a Mary verse. John chapter 1 verse 11 says, two people can work together agree. Thank you. Amen. Amen. Mwingine? Praise God. Amen. Amen. My name is Peza Njiko. Mathayo 7:7 inasema hivi, ombeni na nyinyi mtapewa, tafuteni na nyinyi mtapata, bisheni na nyinyi mtafunguliwa. Amen. Hawa ni watoto wetu. Najua mnauliza ni watoto wa kanisa gani? Hawa ni watoto wa kanisa gani? Mmetoka wapi? Theophilus Church. Theophilus Church wapi? Nakuru. Okay, hawa ni watoto wetu wa Theophilus Church Nakuru na tunawapenda. Nimeshangazwa hata mtoto kama huyu anasema memory verse. Unajua mimi nikiwa mdogo kama huyu singesema memory verse. Mungu awabariki sana. Amen. Okay, na najua kuna walimu wao ambao wamekuwa wakiwafunza. Ningetaka wakuje waseme kitu kidogo. Karibuni walimu. Wow. Praise God. Amen. Praise God, watoto wa Sunday school. Amen. God again. Amen. Majina ni Ann, nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Hawa ni watoto wa Sunday school kutoka Theophilus Church Nakuru. Wote tumewakaribisha, bado tunaendelea, hatusimamii hapo, na Mungu awabariki. God bless you. Amen. Wow. Hamare twatetago Rutu wa Njiro. Na ici nĩ ciana cia Theophilus Church kuma Nakuru. Tũramũkaribisha inyuothe mwĩ hau Facebook na Twitter na arĩa me mũciĩ. Nĩ tũramũkaribisha inyuothe na tũtiumĩte mĩtambo-inĩ, no tũrathiĩ na mbere. Mwathani amũrathime. Amen. Hao ni walimu wetu. Mnasikia hata wanaongea Kikuyu. Kwa hivyo pia watoto wetu tunawaongeleshaga Kikuyu lugha yetu, na tunashukuru Mungu kwa yote. Na sijui kama ticha kuna kitu kingine mko nacho. Okay, hawa ni Sunday school na nadhani wamepresent kila kitu na Mungu awabariki. Si mmebarikiwa watoto? Amen. Na pia si nyinyi mmetubariki na tunasema ni asanti. Kwa hivyo mtazamaji, usiondoke hapo, bado kuna wengine wanakuja na Mungu atawabariki. Poem. Kuna poem, nimesikia kuna poem. Kwa hivyo ngojeni kidogo msikie poem kutoka kwa watoto wetu wa Theophilus Church Nakuru. Ningejua tangu kale kwamba dunia si njema, singeishi milele toka tumbo la mamangu. Ningejua tangu kale kwamba dunia si njema, singeishi milele toka tumbo la mamangu. Ningeishi vile vile hadi siku ya kiyama. Dunia inazama
na maovu tele tele. Dunia inazama na maovu tele tele. Vilio na kelele vyavuma dunia nzima. Kwa binduki na mishale vyamaliza wanadamu. Sote tuombe Mungu atuletee neema. Dunia inazama na maovu tele tele. Dunia inazama na maovu tele tele. Mota kama siale, mota atatuchoma. Tuombe Mungu neema atuletee neema. Mungu ni mwenye neema. Amen, amen, amen. Karibu Joy. There is food for today and food for tomorrow. Food in the pot is food for tomorrow. But food in the granary will save during tough times. Why there is no harm for saving food for today? Because using a little and eating a little lunchtime will save during tough times. Thank you. Amen, amen, amen. Wow, mwirori witũ wa Theophilus TV MURATA wa Ngai amũkĩra ngaithi o harĩa hothe ũratwamũkĩra ũrĩ wewe hau mũciĩ ciana icio mwe hau mũciĩ kana twana tũu na nyinyi ambao mko pale nyumbani, karibuni sana. Hii ni show ambayo inaitwa ni Ciana Citu, yani watoto wetu ambao tunawapenda sana huku Theophilus TV MURATA wa Ngai. Na siku ya leo tunapokea kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya watoto kutoka kanisa ya Theophilus Church upande wa Nakuru. Kana turamukira ciana ikuru Theophilus Church magĩtongorio ni Pastor Dan, ari pastor wao na mena teacher wa Sunday school ni mwariki kwa mwana hau makeji introduce na matwere marito mao. Karibuni sana thini wa show ya Ciana Citu na kuma hau tugothi na teenagers na tukurekereria na ndugu cia withi ndũgatigwo thutha tabarĩra ona ĩmwe tondũ Ngai no mwega, Ngai no mũhekaku na Ngai atwendete mũno makĩria ona kũtũhe mwĩhũmũ eno tũrahuhia ndagĩka ĩno. Mũtikariganĩrwo twe live mwena wa Facebook ona mwena wa YouTube official page ya Theophilus TV MURATA wa Ngai kana Theophilus TV Stroke Church. Karibuni sana. Na wewe mũciari wĩ hau mũciĩ kana wewe mũciari wĩ hau wĩra-inĩ ndũkareke mwana wako akorwo agĩtigwo na thutha, because he is more about kuelimisha ciana kana kufundithia ciana uhoro wa Ngai kana kumaruta no mauge memory verse no matweke pastor arucio. Koguo ndugaetekere makorwo magĩtigwo na thutha tondu ciana mena kĩheo no tutio ithuĩ ta aciari kana ithuĩ tu elder sisters kana brother tutio no through kuona hiyo ciana show Ciana Citu ni uko recognize anaga mwana wako no ine no uge memory verse kana no ahujie do what the future holds for your kid. Kwa hivyo usimnyime hiyo chance ya kuwa akiwatch show ambazo za watoto. Karibuni sana Theophilus Church upande wa Nakuru. Ngai wa moyo wa mweke maundu mega ureturathi kwambĩrĩria kana kwenderea kana guthi na mbere na tafarira ya show ya Ciana Citu. Back to the teachers Nakuru. Hope ni muranyamukira emwe komwe na ni muranyamukira wega biũ na ni ndramwamukira o wega. Kwa hivyo tukuma hau tucokereria poem iria magũtwĩraga tutinahota kũmaigua wega mwena wa poem. Please teacher Shiko and teacher Anne mũgũkorwo mũgĩcokereria poem iria ciana ciatwĩra na Ngai agũkorwo agũtwĩka maũndũ mega. Back to you Nakuru. Ĩno nĩ Theophilus TV MURATA wa Ngai. Na utheri munene na mũgambo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Akinya itũũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe matige kũgayania Mwathani Jesũ thĩinĩ nĩ gĩtina kĩmwe.
Ciana Citu na muthenya wa muthe twina ciana kuma mwena wa Naikuru Theophilus Church magitongorio ni Pastor Daniel Karaja na Margaret makoragwo me pastor ko mwena wa Theophilus Naikuru na muthe twina ciana kuma mwena wa Naikuru na muranya mukira emwe kwemwe ni NGAI studio Theophilus na ciana murama mukira emwe kwemwe mwe Theophilus Church Naikuru. Kwa hivyo karibuni sana na ndukareke mwana wako akora gitigo na thutha thini wa tafarira ya Ciana Citu inaelimisha na it's a good thing because you know turara ihe ile si thini wa Ciana Citu maybe musenda kumenyaga mwana wake no ahuje mwana wake no inidie worship mwana wake no inidie kigosho no tondu ni amenya ni akohota kumnacha na you never know she or he anaweza kuwa pastor wa kesho na ataweza kuwa kusave generation area twenayo muthenya wa mothe. Kwa hivyo karibuni sana na sherehe muzigakora mukirega ciana kana mukigiria ciana guthi kanitha na kuparticipate in Sunday school kana in teenagers. Kwa hivyo karibuni sana na turashokereria na teenagers kuma mwena wa Naikuru na marashokereria mena Bible verse o hamwe na dance na mariki hau ni mugakora na drama igukorekereria the good Samaritan. Kwa hivyo karibuni sana thini wa show na mtukarigana tu live mwena wa YouTube ona mwena wa Facebook Theophilus page Theophilus TV Church. Karibuni. Memory verse 2. Na tu anawape mic. Mbona mbona kuna memory verse naingia kwa mic? Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Lucy Wangoi. I'm saved and I love Jesus Christ as my personal savior. And I have a memory verse from the book of Matthew chapter 6 verse 24. And it says, no one can serve two masters, for either he will love one and hate the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Thank you. Amen. You cannot serve both man and God. We have to serve God. Amen. Mwingine, karibu ma'am. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Ginger na nimeokoka na nampenda Yesu na niko na mema. Matthew 6 verse 20 it says, but lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where things do not break in and steal. Amen. Amen. Yeah. Okay, mpigeni makofi. Tuweke sauti kidogo. Haya, karibu. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Kwa majina ni Grace Wanjiru na nimeokoka niko na memory verse. Psalms 125 verse 1 and 2. It says, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken or never be moved. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surround his people, now and forever. Amen. Wow. Amen. Those who trust in God are like Mount Zion. Kama Theophilus teens naku, we cannot be shaken. We can never be shaken. Amen. Mwingine karibu. Praise God. Amen. My name is Simon Jogona and I love God. Psalm 23 verse 1 to 6, it says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He will restore my soul. He guides me beside quiet water. Shall not my enemy. You prepare a table before me. You guide me beside quiet water. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall not be out of the Lord forever and never. Amen. 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 Wow. Okay, karibu ma'am. Praise God. Praise God again. Jina naitwa Saranjiro nimeokoka na niko na memory verse. Jeremiah chapter 29 verse 5 it says, build houses and live in them, plant gardens and eat their produce. Wow. Amen. Okay, karibu. Praise God. Amen. Praise God again. My name is Joy Gazoni and I have a memory verse. Philippians 4:13 it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. So God is our strength. Ama tunatoa nguvu wapi? Hapana, mimi najua tunatoa nguvu kwa daddy. Si daddy ndo akona nguvu. Ama ni nani? Seriously ni nani? Serious ni Mungu. Na nani anatusaidia kwa masomo? Ni daddy. Hapana, ni akili zetu. Mimi najua ni akili zetu. Nani anatusaidia katika masomo? Hapana. Nani anasema ni akili zetu? Mimi najua ni akili zetu. Hakuna mwenye ananiunga mkono.
Unasema ni nani? Jipigieni makofi. Naona mnajua. Hiyo ni kwe? Okay, sasa mimi nataka tujiulize maswali. Mtu anachukua microphone anauliza maswali, tunaji watu 5. Mtu wa kwanza. Uliza swali. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Angel Kavaya and be blessed by God. I want to ask this question. Who is the father of Abraham? Who is the father of Abraham? Who is the father of Abraham? Wow. Anapewa maika laka. Tera. Amepata. Okay, mpigeni makofi. Ni nani? Haya, nani mwingine atauliza? Uliza swali. Hauna swali? Nani yako na swali? Okay, uliza. Praise God. Amen. Naitwa Margaret. Nani ataniambia the 7 deacons? Eh? 7 deacons. 7 deacons. 7 deacons. Wow. Na tunaongeza sauti tuachapie vizuri. Kijibu unasema jina. Unasema jina. Praise God. Amen. Naitwa Gracie. Kujaribu tu. Steven. Nicodemus. Stefano. Okay. Sikumbuki wote. Okay, amesema Steven na Nicodemus. Amepata hizo 2? Yeah, amepata. Haya, tuingie 2. Mwingine ako na ya 3. Kujaribu si kuanguka. Haya. Mimi niko na wimbo. Nishika tu wimbo. Nashika tu wimbo hiyo. Uko na wimbo ya hiyo swali? Okay, jibu na wimbo. Kuja hapa. Kuja na useme jina na useme na sauti. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Mariana and I'm gonna 7 deacons. Stephen Philip Timon, Pamenas Nicanor, Pocolas Nicolas. Nivo. Hebu tuambie na sauti tujue. Unajua hata mimi sijui. Hata mimi niko na yao. Wimbo tu ya hiyo 7 deacons. Stephen Philip Pocolas, Nicanor Timon, Pamenas, Nicolas Agenta from Antioch. Yeah, this one. Okay, 7. Si tumejua at least kuna Philip, Timothy, Stephen, Nicodemus. Tunashika. Mungu atatubariki. Mwingine swali. Vijana muulizi swali. Uliza swali. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Who built an ark? Who built an? Hiyo ni rahisi sana. Who built an ark? Noah. Sema jina. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Kwa majina ni Grace Wanjiro. Noah. Okay, Noah. Ark ni safina. Ark ni safina. Nani alitengeneza? Ni Noah. Haya, mwingine wa mwisho tukimaliza. Praise God once more. Amen. My question, why was Mary chosen to be the mother of Jesus and there were many girls who were virgin? Amen. Why was Mary chosen? Nakwambia hata mimi ndarudi darasa. Ticha wenyu why was Mary chosen? And he was guy. Hata sijaisikia nani atajaribu? Try. Kujaribu ni kuzuri. Jaribu tu. Praise God. Amen. Naitwa Magi. Mimi ningesema because alikuwa mnyenyekevu, muomba Mungu na hakuwa anajihusisha na mambo zingine. Okay. Hakuwa anajihusisha na mambo zingine. Yeah. Amepata mabado, tujaribu mwingine. Bado. Mwingine atajaribu. Njeri sujaribu. Kujaribu ni kushinda. Maybe hiyo jibu hiyo. Sema hiyo. Kwa nini Mary alichuziwa ndio azae Yesu, akwe mama wa Yesu? Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Jenjeri na nimeokoka. Because Sema tu. Hiyo ndio jibu, hebu sema. Jaribu. Hata mimi ni ngumu. Nani atajaribu? Jaribu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa jina naitwa Saranjiro, nimeokoka. He had favor before God.
Okay, he had favor before God. Nivo. Mpigeni makofi. Wow. Yaani ilikuwa rahisi hivyo. Kwa hivyo hata sisi tuombe kibali kutoka kwa Mungu, ndio tukubalikie kwa wazazi wetu, mbele za Mungu na kwa kila pali tukienda, si ndio? Jipigeni makofi. Hata mimi nimesoma jambo kwanza 7 deacons. At why Mary was chosen. Kwa hivyo hata mimi lazima niombe kibali ndio nikubali. Hata kupita mtihani tuombe kibali kutoka kwa Mungu. Kwa Mungu. Nimefurahi sana juu ya hiyo. Ama kuna mwingine ako na swali? Mimi nataka mimi nikuwe mwanafunzi mkwe teacher. Okay, karibu. Who are the 3 sons of Noah? Okay, who are the 3 sons of Noah? Okay, nataka mwenye ajajibu kitu. Ndio unasema jina. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Majina naitwa Joel. Ham, Shem, Jafeth. Amepata? Yes. Mpigeni makofi. Tunaendelea vizuri. Nani mwingine? Twende nani mwingine? Swali. Okay. Unasema jina kwa sauti. Praise God. Amen. Kuja tu. Praise God. Amen. Mimi naitwa Ephraim na niko na swali. Uliza. Peter baptized who? Peter baptized who? Anaitwa Peter. Jaribu, niwaambia kujaribu. Kuanguka ndio unajua ukishinda unajua kesho utaweza, si ndio? Tujaribu tu. Hiyo ndio jawabu. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Lucy Wangoi. Rajari. Peter baptized to ni John the Baptist ama ni Peter? Peter. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Mercy. Peter hakubaptize. King Pilate. Atina hebu sema tena. Alikuwa Pilate. Hebu weka kwa nini mic. Alikuwa Pilate. So sema jina. Jina yo mtu. Alikuwa Pilate. Jina ya huyo Pilate. Tarudi darasa. Ticha wako wapi? Hata wangekuwa hapo watupe majibu. Ticha wakuja hapo watupe majibu. Okay, tujaribu mwingine. Tutapata. Nyi muamini? Imeanza na C. Mpaka tumepewa clue. Imeanza na C. Praise God. Amen. Kujaribu Cyrus. Nakwambia tutasoma Biblia. Ni mambo tu ya kupitia Biblia. Haya, jaribuni. Joy, jaribu. Kaya. Wacha tupe jawabu, si ndio? Tumeshindwa haki. Cornelius. Ati nani? Cornelius. Joyce au hiyo? Hebu mpigeni makofi. Well done. Ati Peter baptized to? Hiyo tutawaisa. Mimi hata uzee wangu sitawaisahau hiyo. Hiyo nimekumbuka. Mwingine tunataka maswali kama hayo. Ya kuchemsha ubongo. Ngumu. Ingine mtu akuje na yake. Tujaribu. Who was the father-in-law of Moses? Okay. The father-in-law of Moses. Father-in-law wa Moses. Si tunajua Moses, the burning bush. Huyo Moses. Jerry, karibu. Jaribu. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Utasema tu Jethro. Amesema Jethro. Amepata?
Mpigieni makofi. Mnaona tunaweza. Si ingine ile sasa. Ile ngumu. Hata ukiwa nao sema tutajibuja. Kuja. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Lawrence Jogwang, nimeokoka. Cornelius lived in. Huyo mwenye alibaptiziwa. Okay, Cornelius lived in. Inakaa vijana mna maswali ngumu na tunataka hivyo, si ndio? You are the next generation. Okay, Cornelius lived in. Kujaribu, niwaambia kujaribu. Unasema tu jawabu, sijali. Nazarea. Hivyo. Nazarea. Mpigeni makofi. Si mnaona? Mnajaribu Nazarea. Ni hivyo. Okay, si mmepata. Okay, ya mwisho. Ile yani ngumu kabisa ya mwisho. Nimeambiwa mimi leo mnanifunza. Hata mimi sijui. Kuja ulize. Na ulize na sauti. Pia watazamaji watu wenye wanatuangalia pia wanataka kuja kusema. Lazarus alikaa kwa kaburi siku ngapi? Lazarus alikaa kwa kaburi siku ngapi? Lazarus alikaa kwa kaburi siku ngapi? Hata hiyo ni mboga. Hiyo hata ndaka mwenye hajajibu kitu. Nani kuja ujibu. Lazarus alikaa kwa kaburi siku ngapi? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina yangu naitwa Faith Wanjiko, alikaa siku 4. Ni kweli ni siku 4? Ni 4? Unajua mimi nilikuwa nasema ni siku 3. Ni 4. Yenyewe tuta. Swali ukiuliza. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Kwa majina naitwa Joe. Who was the father of Goliath? Goliath alikuwa na baba? Who was the father of Goliath? Sitaki mwenye amejibu. Who was the father of Goliath? Kuja. Jaribu. Hata ukisema mbaya tutakukosoa. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Corinne Wangeshi. Sauti. Olfa. Amepata? Jipigieni makofi. Mnaona leo mimi ndio nasoma, mimi ndio siulizi maswali. Ingine. Praise God. Jina. Amen. My name is Simon, who sacrificed his son. Who sacrificed his son? Hiyo hata nilijua hata ya. Mwenye hajajibu. Who sacrificed his son? Kuja utuambie. Praise God. Amen. Abraham. Amepata. Mpigieni makofi. Okay, tunashukuru Mungu. Kwa hiyo ama nimefungia mtu kuja. Leo lazima tusome, si ndio? Haya. Praise God. Nataka kuuliza swali on that juu ya hiyo swali juu. Okay, mnasema like Abraham sacrifice his own son. Hakumsacrifice, alisacrifice hiyo konda ilikuja. Hakumtoa dhabihu, alikatazwa. Na mbona huwa mnasema huwa ati alikuwa sacrifice na hakusacrificewa? Haya. Kwa hivyo tusemaje? Alisacrifice? Ikamkataza. Kwa hivyo tusemaje who sacrificed his son? Tusemaje aje mam? Ndio tufunze. Ni challenge. Kwa hivyo na hiyo yenyewe ni challenge. Teacher wako wapi? Teacher ndio angekuwa anatupa hizo ma challenge. Hizo challenge mumezisikia? Kwa hivyo tusemaje ati ni Abraham cause hakumsacrifice. Tusemaje who was about to sacrifice his son? Who was asked by God to sacrifice his son? Good. Mnaona mnatufunza. Ingine tunataka hizo moto kuja. Praise God once again. Who can tell me the rivers in Eden? Rivers in Eden. Rivers in the Garden of Eden. Rivers in Eden. Okay. A trial. Kuna Pishon, Tigris, River Euphrates. Moja. Ni 3. Acha basi sema nyinyi sijui.
Mpigeni makofi, amejaribu 3. Ati amesema gani? Euphrates. Na ya mwisho. Tunatafuta hiyo ya mwisho. Ng'ang'aneni. Sasa tupe jawabu. Imeanza na G. Imeanza na G. G. Gihon. Ati gani? Gihon. Gihon. Hey, mpigieni makofi. Hata siariki kuja pia siariki kuja tunapita. Okay, Angel. Angel, tupe hiyo question yako. Amen. Yes, God. Amen. My name is Angel Kavaya and be blessed by God. Nataka kuuliza swali. Who's the father and mother of Father and mother of who? Joseph. Joseph. Joseph the father of Jesus. Ni huyo, ni Joseph huyo. Ama ni Joseph mgani? Tujashika swali. Ama nyinyi mmeshika? Tujajua ni unajua kuna Joseph huyo, kuna Joseph ule mwenye alienda akakuwa prime minister. Ni Joseph mgani? Father of Baba Yesu. Rudia. Baba ya Yesu. Kabla fikirie mwingine swali. Praise God. Amen. How many times do the word thanksgiving mentioned in the Bible? How many times the word thanksgiving imekuwa repeated in the Bible? Thanksgiving imerudiwa mara ngapi kwa Biblia? Mimi ningesema mara mingi. Mwenye anajua ni mara ngapi? Kuja jaribu tu. Lawrence jaribu. 3. Mara 3. Bado. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Lucy Wangoi na najaribu 136. 136. Jipigieni makofi. Hiyo tutawai sahau. Ati neno gani? Thanksgiving imerudiwa mara ngapi? 136. 136. Very good. Who is the father and mother of Samuel? Mother and father of Samuel. Akio ni mboga kabisa. Na ndio inaimboga hata mawimbo waimbaji wanaimba. Joel. Hana endelikana. Nivo. Hana endelika. Jipigieni makofi. Okay. Praise God. Amen. Kuna swali. Methuselah died in how many years? Good. Methuselah alikufa na miaka ngapi? Ndaka mwenye ajajibu. Hata ukisema 1 year tutakukosoa tu sijani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa jina naitwa Sara na kujaribu tu. Jaribu. Mara 9. 9. Hapana, wamekataa. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Catherine na alikuwa 65 years. 965. 965 amepata. Mpigieni makofi. Si mloto tukishikaga 9. Nani wa Goliath ndo alikufa na hiyo miaka? Nani? Methuselah. Good. Naona mko darasa mwingine. Hizo ngumu. Praise God. Praise God. Amen. Naitwa Maggie. Nataka kuuliza aje Masane Meli na Elizabeth walimit. Mbona watoto walianza wakati Mary alivisit Elizabeth? Mbona watoto walianza yani kama watoto wa nani? Mary na Elizabeth na Mary. Kwa nini watoto walianza kucheza kwa tumbo wakati Mary alivisit? Just a try. Jaribu mama. Jaribu. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Lucy na najaribu. They realize the presence of God. They realize the presence of God. Amepata? Mpigieni makofi. Kwa hivyo, where there is presence of God, things happen. Ndio? Mambo makuu yanatendea. Kwa hivyo hata hapa mambo makuu yanatendea. Aki nawapenda tu sana. Good.
Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kuna swali. Adam alikufa akiwa na miaka ngapi? Mwenye hajajibu. Adam alikufa na Unakupea ticha jibu. Okay, ticha mmoja. Ticha Sara, ticha mama Sara. Ticha ametoka kidogo, ticha yuko. Wacha tupe tu wenzi. Ticha akikuja ndo tutampea. Okay, haya. Ticha ndiye aitwa hapo nje akuje ajibu. Nataka mwenye hajajibu. Nataka mwenye Ni kujaribu. Jaribu. 9:30. Amepata? Mnaona mnajua. Next time teacher lazima wakiwa hapa tuulize maswali pia hao. Teacher penye mko mharakishe mtaka kuuliza maswali. Okay, ingine. Tunakuona tunashtuka. Another name of cloud in the Bible was called. Another name of cloud. Cloud. In the Bible was called. Kwa Biblia? Kuna jina. Hizo ndo zilikuwa zina lead Moses mchana. Haya. Hizo ndo zilikuwa zina lead Moses mchana. Jaribu. A pillar of amekata. Cloud kwa Biblia. Hiyo ndio ilikuwa inaongoza hata wana wa Israeli, si ndio? Ni gani hiyo? Try Margaret. Rainbow. Haya, amekata. Hapa kuna ticha. Mwingine tujaribu. Hiyo tungengane tutaweza. Kujaribu don. Don. Ati? Don. Mpigeni. Simwambia mnaweza. Pigeni makofi. Ati another name for cloud. Imeambiwa ni don, tutawaisahau hiyo. Ni mbili. Haya, kuna jina ingine tena. Wa. Nyenganeni. Ambia neni hapo. Lazima tungengane, si ndio? Jaribu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Ndasema hakuna. Iko na imeanza na F. Jaribu, hata ukisema frog. Tunajaribu, unajua? Kuna ni jina F. Jina zote za F tunajaribu, Fence, tunajaribu hizo. Unajua tutajua. Fork, anasema fork. Amekataa. Ati ticha watarudisha na Kikuyu. Wanasema itugere ya mwaki. Wamekataa. Hiyo ni pillar of cloud, ndio? Hiyo imekataliwa. Inaanza na F. Nyewe hii. Fire. Hapana. Float. F-I-R. Si atupe tu jawabu. Firmament. Pigeni makofi. Wow. Nakwambia leo ni imagine wasichana versus wavulana. Imagine wavulana ni wawili na wanatushinda. Hiyo inawezekana? Mpaka mimi hapa nashindwa. Ingine wasichana tueni ile. Hata sisi tujitole. Kuja peane hiyo. Abraham aliishi miaka ngapi? Ati Abraham aliishi miaka ngapi? Abraham aliishi miaka ngapi? Abraham aliishi miaka ngapi? Nani atajaribu? Baba wa imani Abraham. Mwenye aliambiwa na Mungu ende akamsacrifice. Tumembo tuseme he sacrificed. He was told by God to sacrifice his son. Praise God. Amen. Praise God again. My name is Angel Kabaya and Jesus. Na sauti tukusikie.
My name is Angel Kava. Angel and be blessed. Naweza jaribu 99. Anasema 99 ni ukweli? Okay, amesema 99. Wacha tusikie ya mtu tupe. Sasa tuko tayari, si ndio? Msitikie kushikwa. Tuulize. The father of Jeremiah. Jeremiah alikuwa na baba? Eh. Hilkia. Umesikiza maswali? Toisau. Okay, tashukuru Mungu kwa hiyo wakati. Tumesoma. Nani hajasoma kitu? Si tumesoma? Najua hata watu wanatuangalia pia wamesoma na tunawaambia Mungu awabariki. Okay, sasa tutarudisha nini kwa studio A. Twende break kidogo alafu tutarudi, si ndio? Na mtabarikiwa. Haya, amen. Noni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Happy Kids TV. Otaweka neidare kogai otakeruta wera waku weuthamakaga wehubite unene na hinya gutire mubango waku geota kugiriririo Musa na gutondoira gwake no wamũthĩrire Daudi kamwana karoru gakĩũraga Goliathũ Anoria wetetwo thatoke mũrathima na ciana Ũkĩonia ndũrĩrĩ gũtirĩ ũndũ kũremaga we Nowe wombire maindo kĩgayo tuko mũthenya Na gũtirĩ ũmwe wacio igwĩkagĩrĩra mĩaka Ya wĩra wendo nene ũtugi ũthingu na njĩra ciaku Ũnorathimaga andũ aku na rĩrĩa marĩ toro Kaĩ kũrĩ ũndũ Mwathani witũ ũtangĩhota gwĩka Kogai otakeruta wera waku Weuthamakaga wehubite unene na hinya Gutire mubango waku geota kugiriririo Ndianyitire Petoro akĩmũikia njera kũrĩa arangagĩrwo nĩ arangĩri ikundi inya o gĩkundi kĩmwe gĩcenjanagia na kĩrĩa kĩngĩ nĩgetha kamũrehe kũrĩa andũ thutha wa Bathaka no gũtana kĩaohetwo gatagatĩ ka arangĩri wathani ũgĩũka naguo ũtheri wakuo gĩkenga kũu mĩnyororo ĩkĩgwa na kĩhingo gĩkĩhingũka Akiuma na kĩhĩtũka arangĩri matekũmwona Kaĩ kũrĩ ũndũ Mwathani witũ ũtangĩhota gwĩka Nĩ ihinda rĩrĩkũ Ngai otakĩruta wĩra waku Weuthamakaga wĩhubĩte ũnene Matikoerwo rĩkanarĩ na ithuĩ tũrĩ
ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganĩirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Igwaya nake na iretu ona tũkenge mwarĩkia gũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na nyinyi yani ni teens nyinyi ndio teens yenyewe mmetubariki tu sana na hiyo dance yenyu yani mpaka kuna za hivi hiyo sikuwa najua yenyewe mmebariki na Mungu endelee kuwabariki na kuwainua hizo talanta zisiishie hapa si ndio zisiishie hapa na Mungu atawabariki nasikia bado kuna wengine bado mnaenda kudance na mtabarikiwa karibuni matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesu nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ cia matũrire mekoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare tao Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ
kwambo atumwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno. Ĩno nĩ Theophilus TV Murata. Arutendo ĩraya muoyo nĩ mũtharaba rĩturwo hwa-ini nĩ mũthama akineru Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marutendo ĩraya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno maruti andũ